FBI te hi nu thui te pol lal ber pol le chak ber te zinga mi ani a ani hian case chi rang asang tel tak meu ani na taka phei chuan amak ta do itel anu thui to thina atam zok hi chu thui chuakin case pangai ti thei tur ang chi ani tlang puya masela FBI case chen khat hi chu a hril fi na le a chui chuana vo in ni thleng pu a la lo te ani ve nok loma tuntuma hian case an chui chu atak lo le tu mai na hril fi thei lo mak ber te kan ho don ani the contact is kum sangkhat zakwa somli atanga sangkhat zakwa somruk inkar bor vel khan FBI te hian group pakhat contactees anti ho hi alo thui bing to thina hen contactees inti ho zong hian thil ton in ang nain an vai hian khovel pon atanga local ten anon to ni in an soi theu hloma atira phei chuan heng contactees ho li si tam tak omin mi tam takin khovel pon atanga tlo tu nei ni in anin soya chung zinga oi zual then khat chu FBI te hian an thui bing ta a chung zinga pakhat chu George Adamski anti hi ni in ani hian alien ho thla te po alo lak sak ni in a in soya heng contactees zinga an chuna sanber pakhat chu Arfio Angelusi anti hi ni in ani hian ariru le ngai tu ana thrui chu van theng ranga lak chho ani thu le anun pum chu milem pakhat chunga amang mai ni in asoya chung thil te chu aoi omlo mai kan lo ti ani chuan freedom of information manga FBI te na Orfeo Angelusi chuina case hi deal ani chuan FBI ho chuan an case chuina record zong hi ti chiat ani vekto thu an sil ani Jason Derek Brown FBI most wanted list hi tol thatu te chetlat dan documentary vela siam nana an manasat ber pol ani a FBI in man an tum dan te an in ve kwal dan te le atopa an man chhuwa dan be chana thon thunga inom tak atam hle a he most wanted list zinga hian an chui chhuwa thailo tlem te zinga mi chu Jason Derek Brown a case hi ani a Brown a hian kumsang ni le pali khan guard poisa phur motor chu alo roka ti chuan a poisa rok nen chuan ani hi atlan bo ta a himini atang hian FBI ta chuan Brown a chu man tumin anum zui tangat ngata ma sela chui vak ngai la an shelo le a an thil riat chun chu Brown a lo mel riat ve to tu mi pakhat biak tur an mu hlau ti chau ani a sangne le pakwa khan kumnga nuwa aladam ti riat ani a he video siam lai thleng hian ral tlan ni in khoya ange abi ruk ti hi FBI te hian ana chui chuak zo lo ani the betrayer kumsang zakwa somria le panga khan America le British Rama spy robui berpol chu thu boy or tir ni in aming chu Oleg Gordievsky ani a ani hian KGB a khan ring thuk taka rolin din mun sang tak achel boka KGB British wing a pheichuan a thu berpol ani boka heng hun zong a hian Gordievsky hian Russian intelligence KGB atanga athil riat zong chu British le USA lamte alo thon ngar thina nikhat chu Moscow khopuya ani hi kolet le thut ni in KGB lam hian double agent ani ti anau chuak ta a hemi nu hian USA le UK lam atanga aruga spy lovin phum ru ti chu manchu ani hloma tu emo chuan alo phia ru ani FBI le CIA lam chuan uluk taka investigation kalpui ngalin a phia tu hi manchu antum ta a engthil chi ange thleng hriat andu ani ma sela tun thleng hian tunge hemitum hian lo phia ru ti hi an la chuak theilawa an hriat chun chu American le British intelligence zinga an ho tu lu zinga hian an om ti chi ani a voin ni thleng po hian an la in phum ru mai thei ani Robert Friend Lieutenant Colonel Robert John Frank kahi Indopui pahnina hunlaya pilot kha ani a ani hian Korean le Vietnam War apo khan ral ladawin sipai nun hi kumsam thum chuang zet ani hian amanga he sipai tran lai hian thil lian tak in phum ru omin Robert Friend hi USA Air Force zinga UFO investigator zinga mi ani a he investigation hi Project Blue Boot ti ni in he chuina ina ati chian tak chu mitam zokin UFO ka mu anti hi chui chu thei ani a nima sela thil pakhat ngai zam mei chi lo tur a omtela
FBI te chuan hepa Robert Friend ta case file po hi an nei tela an chuina hi puanzar ani ma hian a file zong hi ti chiata thai bo ani a mitam tak chuan USA le heng UFO sighting te hian inzomna thuk tak nein hi Robert Friend ta hian hriat anei ni in an ngai ani. Milton William Cooper hi radio host ni in writer le conspiracy theorist ani a ani hian khovela natna la omber te hi mithil ti theiten khovel thunun andu awanga an siam chu ani in angaya ani ngai dan hi chuan conspiracy theory mishing te thurun na tur hi ringin chumi ina atum chu mitlem te kuta thil ti theina tamde ude ombel zel ani a ani hi kumsang khat zakwa samko bor velami kha ni in henghun lai hian mi mal le mi pui ma a chuan ani hian mithil ti theiten an ve reng thu asoya henghun lai le tun thleng po hian kupara tu soi hi mitam tak chuan an la oi lem lawa ma se FBI ten kupara file an chuina le an hu chu hi von thatlat ani a Cooper hi kumsang ni le pakhat khan nataka liam ani awangin aborala atitu te hi thui chu ani talo ani. The Finder's Cult te faila hian thuruk atam hle ti ila kanna sei war lo hle ani nge yang hi organization shim hi voitam tak mi shangin he pol chanchin hriat beltum hian anlo chui to thina FBI ngei po hian he pol hi chui chiangin mitam tak chuan he Finder's Cult pol hi poi khoina lian tham tak taka anin nam noi ni in an ngaya he pola hian mithil ti thei tak tam tak in phum ru in politician le sumdong lian tak te an omni a ngai ani a sitanik lomrong kai te po tel ni a soi a omboka he pol ming po hi an mi tha tur te an zon hu theina tur nena in zom ni a ngai an ombok masela tu man he pol ina an thil tumle a chanchin hi chiang tak an om lawa FBI te ngei po hian an du lo nge chui vak ngaina an hrelo ani. The Monster Hunter Duninga sang le som pakua khan case tam tak Bigfoot chungchanga phochu ani a heng file zinga pakhata hian Bigfoot researcher pakhat le FBI agent te in hialna da tel ani a heng anin komna atang hian conspiracy theory Bigfoot chungchanga ngai dan then khat alo piang chuaka he file na atar lan dan chuan Bigfoot hunter Peter Barney chuan Bigfoot vun le sam chu FBI te hne na azir chiang turin athona hundu de uma sela atopa chuan ano enfia sakta ngeya he Barney thil thon hi sakhi vun ti in alo nem nge saka mase Barney ve thung chuan heng test sample dale result zong hi ama engma hriat tir ani velo thu asoya mitam tak chuan a result dik tak hi tidang lamin heng test sample ta hi FBI te hian an thuruk thupnan an teaching pen ni in an ngai ani. The Majestic 12 he Majestic 12 pol hi khovela UFO lama pol chanchin nga ber te jingami ani a he group hi FBI te po in thuk takin anlo chui zui to a Majestic 12 pola ho tulu tak te po hian case anlo nei nual to renga kumsang kha zakwa somriat borvel khan FBI officer pahni te chuan memo pakhat Operation Majestic 12 anti atangin arwalin andonga he memo hian Majestic 12 chungchang tam tak inziakin American government lamin alien spaceship chia an call thu thlengin a inziaka he memo hi President Eisenhower nena po khan thon ni in The Majestic 12 te chuan heng thil chungchang engkim hi a hretu te ani a heng Majestic 12 Lisa hian scientist tele sipai lam ho tu te po antel hloma he memo hi adik ani chuan kan khovela hian thil mak in thup atam pha le zwal le don ani aviary Cold War zo nu khan ni pakhat Harry Rosinski chu American spy master ani thu tarlan ani a spy master te hi spy ho tu ni in heng spy ho thuruk lu khom na hi ani a Rosinski hi aming lema Falcon ti ni in aming hian mitam tak alo ti buai to a anu dewa chuan Rosinski a pol te hi aviary ti a hriat ani le zela heng spy ho hian code name a hian sava ming vek an hmangbok ani
Rojitsky hian Nazi le Soviet Union te laka tangkhan thupoimo tak alo rolruto thina a hmalama kan soitak Majestic Truth te chanchin po kha ama hi engkim hretu nia ngai ani boka Freedom of Information manga hepa chanchin zo ani hian ani hi spy master ani nge ni ti soi ani a FBI te po hian hepa an chuinari a file hi adang ala omnol thu soima sera an dana an ria to lo thu le engtin emo abonia an rin thu an soi ani ole kha tun tuma kan hau theite ani a entu de chunga lom thu ke soe